Saša, moram vam prvo reći da je barska publika surovo iskrena i da ako nije zadovoljna to će pokazati, odnosno kad je sjajno zadovoljna isto pokazuje. To smo večeras vidjeli i čuli, ali moram da čujem vaše utiske. Ja sam jako srećan i zadovoljan prijemom Barana. Hvala im od srca i to se vidjelo po velikoj publici. Tako da je to najbolji pokazatelj kad publika ostaje do kraja koncerta da smo možda dobri. Nadam se da jesmo. Jeste, čim su oni tako reagovali. Kids Pop Hora evo postoji nešto malo više od godinu dana, međutim vi ste za tih godinu napravili skoro pa kult prvo Podgorice, a sad već polako se širite i osvajate cijelu Crnu Goru. Kako su ambicije hora dalje? Vaš se repertoar širi, imate nekoliko po kojima ste baš prepoznatljivi. Što dalje možemo da očekujemo od Kids Pop Hora? Pa mi imamo nekoliko repertoara. Ovaj prvi pop repertoar koji ste već čuli, naravno, mi smo se proslavili najviše, čini mi se, preko projekta koji se zove Antifašizam, bez dileme. 8 večeri partizanskih pjesama koje su bili nenormalno posjećene, tražila se karta više. Posljednji koncert koji je bio ispred Skupštine Crne Gore gdje je bilo preko 2500 ljudi, kako su mi rekli. Ja sam jako srećan, a onda imamo nova stara saradnja sa folklorom Kids Bude Tomović, tako da smo uključili i folklorne pjesme, idemo za Pulu sa njima od 21. do 25. I naravno spremamo novi projekat pop pjesama, teži, bolji, zato što je hor, ipak su to amateri i napredovao za ovih godinu dana, tako da sam ja postavio nove ciljeve, nove zadatke, mnogo teži program, tako da očekujemo sljedeće godine već novi jedan opet koncert. Naš prvi koncert prošle godine u junu je bio, 3 sale su se, kažu, vratile, nisu mogli prosto da uđu. Tako da ja se nadam da smo mi kao projekat Kids Pop Hora opravdali očekivanja publike, našom energijom koju kažu da plinimo, tako da punom parom nastavljamo. Muzika je da se sluša, da uživa duša. Već se pokazalo da publika pokazuje enormno interesovanje, međutim vi istu brigu brinete i sa članovima kojih je sve više i više. Kako negdje mislite da se, ako mogu da kažem, izborite sa i tom vrstom interesovanja s obzirom na to da hor po broju članova iz dana u dan raste? Znate kad raste? Posle svakog koncerta prilaze ljudi, mole i pišu na našu Facebook stranicu kako mogu da dođu da budu članovi, dio naše ekipe. Nas je trenutno 70 na listi, ali uvijek smo otvoreni za nove dobre pjevače, tako da od septembra evo mogu da najavim jednu opet audiciju. Kao i u svakom horu u Crnoj Gori muškaraca uvijek fali, tako da eto poziv možda za tenore, za baritone, base da dođu i svakako dobar jedan ženski vokal slobodno može da mi ćemo svakako blagovremeno obavijestiti javnost preko medije i preko Facebook stranice kad će biti audicija, a sigurno će biti u krajem septembra ili početkom oktobra. Hvala puno. Hvala vama.